His name is Jesus, the Son of Jehovah El Shaddai, odale izulu nomhlaba. Siyanibingelela ekuseni bazalwane. My name is Enigma. Bazalwane, kunabantwana bakaNkulunkulu ababuzayo. Basabuza le ndaba le ngadlula kuyo last time. So basabuza because aba-understandanga kahle. So bafuna le ndaba ibe clear for bona. Babuza abazalwane ukuthi na brother Enigma uthe uNkulunkulu akafuni isikweleto. Sikoloto. uNkulunkulu akasifuni. Yebo bazalwane, uJesu uthi akafuni umuntu akolota omunye. Then wena ushonile manje and awubhadalanga loya muntu omkolotayo. Akafuni isikoloto uNkulunkulu. Isikoloto simukisa abantu ezihogweni. Kodwa yisiphi lesikoloto esimukisa abantu ezihogweni? Ngoba akusiyikoloto zonke ezimukisa abantu ezihogweni. Ngifuna abazalwane ba-understand le ndaba. Bangalahleki. Ningizwe kahle ngizozama ukukhuluma isiZulu mina umSuthu. Then-ke bazalwane, uma umuntu eza kimi athi mina ngimboleke imali uzangibhatala Friday or uzangibhatala month end. Ungitshelile athi uzangibhatala month end or Friday. That's why ngimboleka imali ngoba izobuya Friday or month end. So ezulwini bayabhala efayilini yami ngoba mina ngisindisile, mina engizoboleka imali. Bayabhala ukuthi wena sibani bani uboleke imali kulo and uthe uzamnikeza month end. That's why lo akunikile imali ngoba uzayiletha month end. So uyakusiza lo muntu. So uma wena usosiziwe wahamba waba right, kodwa ngesikhathi sokuthi ubuye uzobhadala wena awusabuyi. Loya muntu loya ukulindile. Ulinde le mali le ukuthi naye azoyisebenzise le mali yakhe. Mhlawumbe manje naye sekuyisikhathi sakhe sokuthi abhadale irent. So wena ubambe 1000 yakhe kuwe and lo muntu ulindele imali yakhe. So lo muntu loyo ungena enkingeni ngoba ulinde imali yakhe wena awuveli. So ukulindile sekuyi 2 months aloku akulindile awuveli until uthola i-accident estradeni or endleleni ushona uphelela khona lapho. Mawufika ezulwini wena mzalwane, uJesu angeke akuvumele ungene because emhlabeni kunomuntu inhliziyo yakhe ibhlungu wuwe. Uthathe imali yakhe wathi uzabhadala month end. So lo muntu lo ulinde le mali azobhadala irent la ahlala khona. Ngoba before akunikeza imali ukutshelile athi le mali lena ngizobhadala irent ngayo. Wena wathi ngiboleke ngizabuya month end. So month end awubuyi and lo muntu loya laphaya uyakhala. So uma usoshonile egeyidini yasezulwini, loya muntu loya akhalela imali yakhe, ukukhala kwakhe kuya straight ezulwini. Ukuthi lo muntu loyo usindisiwe or akasindiswanga total. Ukukhala kwakhe kuya ezulwini njengokukhala kwa-Abel. Angithi u-Abel wakhala ashonile igazi lakhe belikhala lapha phansi uNkulunkulu walizwa ezulwini. Nabantu-ke emhlabeni abakhalela imali zabo and thina sesishonile. Ukukhala kwabo kuyafika ezulwini. So kudisturba uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi kunento engikhathazayo. Kunomuntu akhalayo ukhala ngawe. And wena ushonile ulapha egeyidini yasezulwini. Ufuna ukungena ngoba usindisile. Kodwa kunomuntu emhlabeni umthembisile wathi uzambhadala month end April. Manje sekuyi month end June. Lo muntu lo since alinde imali yakhe futhi bamqoshile lapha ngoba akabhadalanga irent since wena uthatha imali yerent kuye. So uNkulunkulu bazalwane uJesu uzokutshela ukuthi angeke ungene la ngale ndaba le yokuthi uthembisile. Ningizwe kahle bazalwane. Kodwa uma umuntu akuboleka imali or uthathe imoto, uthenge imoto isikweleto or uthenge indlu ngesikweleto, uma ushona ugula or uthola accident, ezulwini bayabhala ukuthi awunasikweleto. Ngoba lo muntu lo uthenge indlu kuye, bakunikeza i-loan yale ndlu, kunalana isayine khona ukuthi uma ukufa kufika
uma ukufa kukufikela then-ke i-case iyavalwa-ke, awunacala ngoba uboloku ubhatala kahle. It's just that uthole i-accident awusaphili or ugulile skielik washona. Then-ke lapha ezulwini awunasikoloto. Nalo muntu lo omkolota emhlabeni uba ne-understanding ukuthi sisayinile la and lo muntu lo uthole i-accident bekaloko abhadala kahle. So-ke bazalwane, ngithi kini nonke nina enithenga impahla nge-credit card, nithatha impahla ngesikoloto, nibhadale kahle until niceda lesikoloto leso. By the day uzobaleka njengami mina Enigma. The day uzobaleka ukubhadala isikoloto njengami, kulapho uNkulunkulu azokubheka-ke, akubheke ukuthi uthembise lo muntu. Ngoba iBhayibheli masifunda bazalwane ithi abantu emhlabeni, abantu abayi-2 uma bavumelana ngento nalapha ezulwini bayabhala ukuthi yebo nivumelana, uvumile nalo uvumile. That's why abantu abashadayo bayavumelana. Abantu mathenga imoto ngesikoloto bayavumelana esitolo. Uma uthenga indlu ngesikweletu bayavumelana. Bakunikile indlu yabo ngoba nivumelana, nisayinile ukuthi uzobhadala for 10 years. So uma utshintsha i-akhawunti yasebhanki, utshintsha amagama wakho, ubaleka usuka lana uya le, bayakufuna ngapha awusatholakali ubalekile and ulokhu uyasebenza uyahola. Awusabhadali labantu laba obakolotayo. The day you die, ezulwini angeke bakuvumele ukungena. Ngoba lo muntu lo omkolotayo umuntu naye udalwe uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. So uma lo muntu lo akhala, uNkulunkulu akanandaba lokuthi umuntu lo usindisiwe or akasindiswanga. uNkulunkulu ubheka into eyi-one ukuthi le nto le ayikhalelayo ngempela eyakhe. Wena ushonile and uthathe into yakhe and awusezi uzubhadala until the day uthola i-accident ufa. So-ke bazalwane, indaba iqala lapho-ke ukuthi uthole accident and ushonile. uNkulunkulu uyabona ukuthi ushonile because ilanga lakho lokufa leli. uNkulunkulu akunamuntu azom-accuser, ilanga lakho lokufa, so ufile-ke usoshonile. Kodwa egeyitini nasezulwini angeke ungene ngoba kunomuntu okhalayo lapha emhlabeni. Since akhala 2 months ago, wena uthe uzambhadala end of April, manje sekuwuJune manje awukakabhadali. Lo muntu akakuboni estradeni, makafika kwakho akokoda azokufuna, ukhiyile umnyango, ukhona ngaphakathi or awukho, ufika ebusuku. Yiyo-ke le nto loNkulunkulu angayifuni. Uma uNkulunkulu athi abantu abakolota abantu angeke bangene, ukhuluma ngaleso sikweleto-ke. Ningizwe kahle bazalwane, uma uthenge imoto, uma ubhadala every month, the day uthola i-accident or the day ugula and then wafa wafela lapho ngoba uyagula or uthole accident, ezulwini awunasikweleto ngoba uboloku ubhadala kahle. It's just that ukufa kufikile wena ungalindanga. Siyazwana-ke? And then noma abantu bangakudubula ulokhu ubhadala kahle, imoto yakho ulokhu ubhadala kahle, ezulwini awunasikoloto. Nalapho uthenga imoto khona awunasikweleto because bazothola i-death certificate. Bayosimukisa ebhanki bathi nangu lo muntu ushonile, bavelise i-death certificate. So lapha ebhanki bazobona ukuthi ushonile and bekalokhu simnikeze indlu ewosa $500,000 manje ushonile. Then bayasula isikoloto ngoba wena ubobhadala kahle. It's just that ukufa kufikile. Bazalwane, do you understand le? Yiyo le nto ebengiyichaza. Uma umuntu afuna ukuthatha isikoloto, ungasithatha isikoloto. Angithi uyafuna ukusithatha and then uzobhadala kahle, no problem. Ngoba kunezinto bazalwane siyazifuna. Ngifuna indlu mina, ngifuna imoto mina, ngifuna ini mina, kodwa angikhoni ukuthenga le nto le cash. So lapho esitolo bayangivumela ukuthi ngiyithathe ngesikoloto, kodwa ngizobhadala every month for 10 years. So uma ngivumile ngingasiphuli leso sivumelano, that agreement ifanele ukuthi ithembakala, then ezulwini bazobhala ukuthi uyenze kahle. Noma ungashona ezulwini angeke bakubuze ngale moto le ebethenga isikoloto, angeke bakubuze ngale ndlu le bethatha isikoloto ngoba ushone ungacabanganga, ubone nje uthola accident wafa, kodwa ukubhadala uboloku ubhadala kahle, then ezulwini awunankinga.
inkinga ikulabantu laba ababaleka ukubhadala. Niyangizwa na bazalwane? Niyangizwa na bazalwane? Labantu ababaleka ukubhadala inkinga ikulabo bantu laba. Yibo ke uJesu athi angeke bangene ezulwini ngoba bakolota abanye abantu, and ukhulumile ezwini lakhe athi ungakoloti omunye umuntu. Aha. Uma athi ungakoloti omunye umuntu usho ukuthi lo muntu loyo omkolotayo angakhali ngokuthi wena awubhadali. Because uma uthe uzabhadala umuntu kusasa and kusasa uyafika uyambhadala, lo muntu lo uyajabula ngoba umthembisile wathi kusasa uyeza and uzile wambhadala. So lo muntu lo uyajabula and uyakuthemba. Next time uzokusiza futhi. Kodwa uma uthe uyeza kusasa and unyamalele for the whole year, 6 months, 7 months, 8, unyamalele, bafika kwakho uvala umnyango, uvale negate kodwa ukhona. Leyo ke yiyo lento le uNkulunkulu angayifuni, ngoba iyenza lo muntu loya akwate and acabange ukuthi uzokubulala. So ucabanga ukukubulala ngoba wena uwe ocale le ndaba, uwe umkwatisile. So uyenza ukuthi lo muntu lo ayenze isono. Uyabona ke? Uyenza lo muntu ayenze isono sokuthi la ahlakana nawe khona uzokubulala. So ugcina sekaba nale engale uyenzwe wuwe. That's why uJesu athi akunamuntu akolota omunye azongena la. So laba bantu labo yilaba ababaleka ukubhadala, kodwa laba ababhadalayo abana problem labo. Bayabhadala ngithi, but ukufa sekubatholile bafa, balokhu babhadala kahle. Lo abalekayo ukubhadala uye uJesu athi angeke angene ezulwini. That was number 1. Number 2, abazalwane bangibuza kaningi bazalwane ngendaba yale ngulube, inyama yengulube. Bathi uPaul uthe sithandazele konke ukudla, Petrus uthe sithandazele konke ukudla ngoba izwi likaNkulunkulu lithi lokudla lokho ku-clean. Why wena Petrus uthi akukho clean? So abantu bahamba ngalamavesi lawa. Bazalwane, that is true. Ivesi isho kanjalo. Kodwa wena ofundayo, what do you understand? Ungahambi ngevesi A1 bazalwane. Read the Bible. Uma uNkulunkulu athi ungadli ingulube, angeke aphinde futhi le kwesinye iscripture athi ungathandazela ingulube. Ebazalwane, uma uNkulunkulu athi ungadli ingulube, ukhulumile in the Old Testament ungadli ingulube, iphelela lapho. Ukhulumile uNkulunkulu athi ingulube izokungcolisa, umoya wakho uzongcola yile nyama le yengulube, so ungayidli. And kunabazalwane abathi uJesu wakhipha amadimoni aphuma angena kule ngulube ezi-2000. Le ngulube lezo zishonile. Yes, zifile ingulube lezo, zifile ngoba amadimoni angene kule ngulube lezo. Kodwa uNkulunkulu ukhulume kudala before uJesu athumela amadimoni kuleziya ngulube leziya. uNkulunkulu ukhulume kudala bazalwane, ukhulume kuLeviticus chapter 11. Leviticus chapter 11 verse 7. Dala uNkulunkulu akhulumile ukuthi singayidli ingulube. Bazalwane, kunabantu abadla igundwane le emnyama. Akunabantu abayidlayo. And bazalwane, kunabantu abadla inja. Kunabantu abadla ihashi. Siyazwana, kunabantu abadla ikamela. Kunabantu abadla inyoka. Siyazwana ke bazalwane, kunabantu abadla umuntu. Niyangizwa bazalwane? So angifuni ukuphikisana nalabazalwane abathanda inyama yengulube. Bathi uNkulunkulu uthe uPaul uthe sithandazele konke ukudla ku-clean. Bazalwane, uNkulunkulu akashongo ukuthi uthandazele inyoka. Wena ngoba udla inyoka uyayithandazela. Ubani athi udle inyoka? Ubani athi udle inja? Upheka inja mawuqeda uyayithandazela. Mawuqeda uthe everything is clean ngoba sengithandazile. Yes, uthandazile, kodwa uNkulunkulu uthe inja iyadliwa na? Bazalwane, ake sibhekeni le ndaba le. Kunabantu abadla abantu bazalwane, badla abantu. So lo muntu lo adla inyama yomuntu noma angathandazi, uyathandaza. Kodwa makathandaza asiyazi ukuthi ukhuluma noNkulunkulu wakuphi. Ngoba uNkulunkulu odale izulu nomhlaba akasivumelanga ukuthi sidle umuntu. So kunabazalwane abathi no, everything is good uma uthandazile, uNkulunkulu uthi everything is clean.
Yebo, everything is clean uma uthandaza and everything is clean le uNkulunkulu athe sidle, hhayi le uNkulunkulu athe singayidli. Bazalwane ngiyaphinda futhi ngithi ungayithandazela na inyoka uyipheke uthi wena ulambile mawuqeda uthi be clean in the name of Jesus. uNkulunkulu uthe sidle inyoka na bazalwane? Ngiyacela bazalwane masifundeni izwi. Uma wena uthanda ingulube idle ungatsheli abanye abazalwane ukuthi wena uyithandazela. Uma uyithandazela ubani ayenza ibe clean? uJesu. uJesu angeke ayenze ibe clean ngoba ukukhuzile ukuthi ungayidli. So wena if uyidlile uyenze intando yakho, awayenzanga intando yakaJesu. So igazi likaJesu angeke liyenze into le ewuyidlayo ukuthi ibe clean ngoba uNkulunkulu uthe ungayidli. Angeke uNkulunkulu atshele abantu ukuthi bangafebi, bona bafebe mabaqeda ukufeba bathi sithandazile before sifeba. uNkulunkulu akaphenduki bazalwane, akusumuntu. Makakhulume izwi ukhulumile. I ask you a question. Ungayithandazela na inja? Upheke inja uyithandazele mawuceda uthi ngithandazile. Now bazalwane, wake up. Everything le uNkulunkulu athi singayidli kulamalanga, it is because uNkulunkulu akalali akawozeli. Uyabona ukuthi emkhathini bayenzani ngokudla. Bayahlanganisa ukudla, bayenza ukudla kwabo kwe-fake. That's why uNkulunkulu athi ningasayidli lento le, ningasayidli lento le. So kunabantu abathi kodwa kudala siloku sidla. Yes, kudala uloku uyidla kodwa manje from last week or from today uNkulunkulu ubonile ukuthi ama-dealership emhlabeni bayangena eShoprite bangcolisa ukudla lokuya nalokuya. That's why uJesu athi ungasadli le tin fish le, ungasadli i-sardines, ungasadli lento le naleya because akalali akawozeli and ubonile ukuthi lento le ifakweni izolo ebusuku. So utshela abantwana bakhe ukuthi bangasaphindi bayidla lento le ngoba isefakwe umoya obumnyama. Bazoba ama-dealership ngokudla lento le or ngokugqoka lento le. So abazalwane bathi no, sithandazela everything ngegama likaJesu. Lalelani, igama likaJesu kunala lingasebenzi khona. Do you know that? Igama likaJesu kunala lingasebenzi khona. Uma wena ufika emkhathini usebenzela uSathane noma ungathi in the name of Jesus, Jesus get me out of here, igama lakhe angeke lisebenze lapho. Ufunani lapho wena? Ungene kanjani emkhathini lapho? Siyazwana ke? Then ke bazalwane kunala igama likaJesu lingasebenzi khona. I want you to know, you must read the Bible. Kunala igama likaJesu ngasezihogweni bazalwane abantu bonke balokhu bathi Jesus day and night, bathi Jesus, bafuna ukuthi abakhiphe. Akunamuntu abaphendulayo. Igama likaJesu alisebenzi ezihogweni and igama likaJesu alisebenzi emkhathini. If wena you are a member of Satanist and uthi Jesu ngikhiphe ngapha, angeke akukhiphe if wena usifakile lapho. My name is Enigma.